Guys, tini asa je sandar he kaisa offer faika rang ajena bangai. Ang tongai siman liya u offer no khnawi nung bai share khayawai. Han mong tak share ma khailaisina. Gin u offer ngkhana refer and earn khaijang nai. Khorok sabarong na refer khaika mana na 500 taka rang ajei mana. Khorok sana refer khaike se 500 taka. Oh my god. Ge u account kholawani bangai be zero balance. Kono pan rang nang ya nung zero balance be account khlogoi ne nini dol nung khorok sana refer khaikang kesi nung 500 taka ajei mana nini dol to khorok sa tong ya kabang manu tong joto borong ne tini hayo extra income kamai khaini musu tong nke wan soi na jiti gen o offer gen tma bo humale nung stock market ne bang nung kam ke saiman na stock market no jung invest khaijana kaisa platform tong angel broken hunoi kno o angel broken rong no tini hayo latest khayo update ro khorok sabrang no refer khaika mana 500 taka ajei mana hunoi gen bono no tabok jung nayi nalene sini screen no angel broken no thangoi sini angel broken no jung thanglai sinai kechini angel broken no jung oro jaga hamani ponan khana jung tinini trading solai tongo tabok nugui tongna nung bare komawo tong mani bangai ge tabok sini refer and earn no jung nalegras nei bono jung salaiba refer and earn no jung thangkhang khena jung oro jaga le offer nugui tongo jung tangbo refer more earn more chance to earn 750 taka voucher 750 si first ngna bahaibu 500 voucher on friend account opening nini dolo no refer khaila ha bo account opening khaila mana ni ro 500 taka voucher faigras na and te 250 taka voucher ngkhna post your friend first trade bo jodi first trade khaikhan khna te 250 taka ni ro ha fainai fully 750 taka aje one chance tong but bo trade khaya phana account khlong bai ni ro 500 to 5 gra na ha gete first month free access to smart money and ARQ prime bo mai tong khana oro jaga thangoi nung tabo nini refer boros ning khaine nung refer khaimala ha yes my dear friend nung nung oro jaga nung tabo stock painai ingke bo nung payoi man tini tata power 130 taka solai tong tata power ta gari charger je ta electric car phaibai tong boni je charger khaijana all india was namani contract na rupaija ingke borok sitabo charger points na nai tini ha 130 taka 2025 bising bo साइमनिया 1000 फानो 응ै मानो बा 2000 फानो 응ै मानो बाट पसिबल दङ बारायवानि बाङै गे ताबक जों बोनो जों एकाउन्ट खलावानि थांखां खेत नों अरो जागानि नों ओ डिस्क्रिप्शननि लिंकनि सिमि नों नावै खायखेंखे नों साइमननाय इखेनो अरो जागा लॉगिन टू ट्रेडर जों थांखां खेनो नायै दंदि log out place kan kisa khaimana gras nai log out khaimani porebo nang oro open an account manni ni kholo phrokhn kam ka saiman nai ke oro jago ni ni bo hai ken phone number ro di otp ro di ni bumung suidi ni city इंके इंट्रोडक्शन कोड बबो नों रमावो इंट्रोडक्शन कोड आं तलावो डिस्क्रिप्शन रवै रनाय बरमन बन परे खेन नों सुइबेम परे प्रोसेसिंग खाइबै निनि केवाईसी खायनि बाङै निनि आधार कार्ड निनि पैन कार्ड निनि बैंक अकाउंट बो काइसा नों मारनाय के रबै निनि केवाईसी कंप्लीट मनि परे खेन निनि थुं परे ओंमै परे तेइस परे जे फाइबै तमनि बाइके फाइनाय हा के boy के फाइला हां के नाफन सके रेफर एंड अर्न खाइबै माननाय के boy के खाइबा मानि परे के नों अर जागा थाङै नों निनि बर जागा इनभेस्ट खाइनबो इनभेस्ट खाइ माने तै नों रेफर एंड अर्न बो नों खाइ माने नि दलंने रेफर खाइबै सो आसे के नों काम के बुसि मान खाना सो आई होप नों बिलाइ नों काम के बुसि मान खाना तै बाखे बो रां आजिनाय Oh my god, खरसा 500 कम समया खरसा 500 नों 10 जनने रेफर खाइके माने 5000 20 जन खाइके माने 10000 एक दिन त 10 जनने फान खाइ माने निनि सिनि जाकबां माने तंग सो अमन ताबक नों
nini account kholong na we angel broken no demat account kholong na nung refer khai ni sei sidi ya ke refer khai rang an khai ni sei sidi o account no kholong ani bangai o angel broken ni demat account no kholong ani bangai description no link rajak tongo nung link nugui man nai oro jagani thangai nung install khai we refer khai rang aje wani sei sidi yes my dear friend ama hai chance sujog bar bar phai tongyam ama offer busu jora tonga saiman ya tini ni latest ro 5 दिन रफ तंगना 1 दिन फ तंगना गारंटी करे हानि बंग जे चांस मासा खलाव गई रेफर खाइ सिदी